ka buiwa jang ka dikgang tsa tikologo setšhaba ga mmogo le tsamaiso puso go ka thusa go neela babegadikgang lesedi la gore ba ka botsa dipotso dife mo dikganyeng tseo. I find it very important for us to have such discussions. Ke bona go le botlhokwa thata gore be re tshwere dipuisano tsa go tshwana le tse le bana le seabe gore re kgone go gola re le lekalana mo Botswana. Mme gore lentswe la rona le kgone gore ga go bathong go ba itsise ka manokonoko a mang dikgwebo tsa rona, re tlhoka babegadikgang go isa molaetsa ko setšhabeng. Lekgotla la ditšhaba le na le seabe se se tona mo go kopanyeng bana le seabe go buisana ka tshomarelo tikologo. We are in the UN very aware of the criticality of the media, and we are aware that the media is. Re leba lekgotla la ditšhaba re lemoga botlhokwa jwa babegadikgang ka banna ba re lebile le gore re neelana le bone se re se dirang. Mme ke dumela gore babegadikgang mo mafatsheng ka bontsi ba ka tshegediwa gore ba kgone go dira tiro ya bone ka botlalo. Re emeletse thata mo go ba neeleng didirisiwa tse di tla ba thusang go kgona go bega dikgang tsa paballo tikologo le ditsamaiso tsa teng. One of them today is of course environmental, social and governance issues. Ba Green Loop le ba tsaya karolo ba tla tshwara phuthego e tla gogang beke itebagantse le go tswa ka ditharabololo tsa tshomarelo tikologo tsa sennela ruri. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Banni ba motse wa Selokolela ga mmogo le bana le seabe ba tshimolediso ya mogwanto wa go tsibosa setšhaba ka bodiphatsa jwa bolwetse jwa kankere ba kgweletse tshwaragano le kemonokeng e ba e dirileng go netefatsa gore mogwanto o wa atlega. Se se tlhalositswe ke mopalamente wa Kanya South Dr. Lemogang Kwape fa ile go simolodisa mogwanto o kwa Selokolela. Mogwanto o tlhamilwe ke Rre Lebogang ke wa Gamang yo ka go tlhoka lesego a neng a latlhegelwa ke botshelo ngwaga ono simologa morago ga go heketswa ke bolwetse jwa kankere ya lela. A re utlwe pego ke a ke se go fetse Makwinja le o neile Ntokolo. Mogwanto o go simolodisitsweng ka kgwedi ya Mopitlo monongwaga o tlhalosiwa fa o tla tshwarwa ngwaga le ngwaga e le segopotso sa dikeletso tsa Gareke wa Gamang tsa go thusa bao ba amilweng ke bolwetse jwa kankere ka matlhoki a bone a farologaneng ga mmogo le go tsibosa setšhaba ka dikitso tsa bongaka tsa thibelo le kalahi ya bolwetse jwa kankere. Didikadike di heta 20 a batho di bolawa ke malwetse ona a sa tshelwaneng, a o sukiri, a o madi a go godimo, a o kankere le a mangwe a tsamaelanang le one. Mme jwa kankere jaanong bo lemoga bo tsholetse ga go gaisa a mangwe. Tiro e ya Gareke wa Gamang ke ya maitemogelo a gore dilo tse ga di ka tsibogelwa nako e le teng di kgona gore di hengwe. He really fought, and in his fighting he had a vision ya gore he would like for communities, especially those in small settlements, to be made aware of cancer, and basically go isiwe dithuto tsone tseo tsa cancer awareness ko go bone ba itse gore e ka detectiwa ka tsela e ntseng jang, ba itse gore le bone ba itlhokomela ka tsela e ntseng jang. Bangwe ba ba kgonneng go halola bolwetse jo jwa kankere jo go tlhalosiwang ba gapile matshelo a batho ba le bantsi ba ne ba fiwa sebaka sa go gakolola le go kgothatsa setšhaba gore ope a se ka latlhegelwa ke tshepo mme ba ikemela ka dinao go lwantshang mabao. I was told on cancer and I was like, no, you must have made a mistake. Because now as far as I know, cancer. It was mentioned that it's on stage 3 and I had to start chemo right away. I just wish really and also learn how to support balwetse ba jone and their family members, because it impacts not only when I'm molwetse. There is a way in which we can say cancer can. Go na le tsela e bolwetse jwa kankere bo ka alafiwang ka yone ga go ka lemogiwa go sa le gale. Dingwe tse di ka etsa bolwetse jo di akaretsa go dutla madi mo go sa tlwaelesegang, go nna le matšadi mo mmeleng, go fokotsega ga pono, kutlo le go babalelwa ga dikarolo tse dingwe tsa mmele, go opiwa ke tlhogo phetelela ga mmogo le go latlhegelwa ke nama mo go sa tlwaelesegang. You might be developing cancer. Persistent headaches come about. Unexplained fatigue, fevers coming on and off.
Then we have sudden unexplained weight loss. Dr. Kwape o gakolotse setšhaba go tlhokomela botsogo jwa bone ka go nna kelotlhoko ka dijo tse ba di jang, go itshidila mmele ga mmogo le go etela ba botsogo kgapetsa-kgapetsa, go lekola botsogo jwa bone, selo sa go bolelwang se ka thusa go tsibogela kalafi ya malwetse mangwe a ise a kekele. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Selokolelo. Mogolwane wa khamphani ya metsi ya Water Utilities kwa tsa Bong re Benjamin Baitshenyetsi a re bahiri ba tshwanetse go baya tshireletsego ya babereki le batho ba ba dirisang ditlamelo tsa bone kwa pele ga tsotlhe. Re Baitshenyetsi o na bua se kwa letsatsing la botsogo le pabalesego le le neng le tshwerwe ke khamphani eo kwa tsa Bong. Ke o lebogile ra dipotsane ka dintlha. Khamphani ya Water Utilities mo tsa Bong e rutuntsha babereki ba yona ka methala ipabalelo le itshireletso mo tirong di tshwana le go ithuta go tsibogela thuso ya potako le go lamoga seemo se se ka bakang dikgobalo. Re Baitshenyetsi a re go rutuntsha babereki ka pabalesego go thusitse go fokotsa dikotsi le dikgobalo mo tirong. Le mo nakong ya gompieno re itshwaragantse le lekgotla la ISO 45001 le leng gore ke la ipabalesego ya mahatshahatsi ya seemo se se go godimo se le gone gore re diragatse moono wa koporasi wa go tlhokomela modiri mo tirong ka nako tsotlhe. Botsogo bo turu mme ke boikarabelo jwa modiri gore re bone gore mmereki ka nako tsotlhe o babalesegile. A le ngwaga go a tlhatlhobiwa go bona gore seemo sa bodiredi ke se se ntseng jang, mme le gone go dirwa dithuto tse di tseneletseng gore bodiredi bo nne bo le mo seemong sa gore bo ka bereka ebile bo ka iphemela jang. Madirelo a sa babalesegang ama lehumo kante dipoelo tse di ka diragalang mo tirong. Batho ba ba berekelang mo seemong se sa iketang sa loapi ba tshwanetse go sireletswa. Ga go na le heatwave, go na le mogote o heteletseng gongwe selekano sa malatsi a mararo kana go heta ko lephateng la rona go ntshiwa warning kana go na le press release e tlhagisang batho gore tla re mo lebakeng le lekana re be re sologetse mogote o heteletseng go bo go se bue le gone gore mo mogoteng o heteletseng o re o itemogelang re ipabalela jang jaaka le itse gore ga go buiwa ka protecting clothing re tshwanetse gore re apare diaparo tsa itshireletso. Babereki ba khamphani ya Water Utilities ba akoletsa go phepagatsa mahelo a ba berekang mo gone go oketsa go tsenwa ke malwetse a bakwang ke leswe. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television tsa Bong. Fa re lebelela ko kgaolong ya bobirwa ko barui ba tsweletseng ka go amogela leruo la phimolodikeledi bomme ba le 375 ke gore 375 ke bangwe ba ba abetsweng leruo. Tona wa temothuo Re Fidelis Molao o tlhomamisitse seo kwa Mabolwe a re ke phitlhelelo e tona go ema bommenokeng. Karabo Molusi ka pego. Matsadi a go amogwa leruo a neng a le mo dipelong tsa bomme ba a sidilegile. Morwalo wa go tshegetsa malwapa ka itsholelo e reketlang o tla fokotsega le seriti sa bone se tla boela mo seemong ka maduo a leruo la phimolodikeledi e leng dihutshane, ditonki le dikgomo tse ba di amogetseng. Ke ne ka tsela dikgomo ka 2016 le 25 mme re mo moragong ka ithoboga ne go le thata go nna ke sena kgomo ne le morako wa dipudi le dikoko mme ka hatsatsi jeno tautuna a dirileng ka teng ke itumetse thata ka kgae ya teng. Mosadi mongwe le mongwe o itse gore kgomo ga a sena nayo tota lwapa ga le so ka jalo kgomo gompieno re bone yana re ta ka ra tsosa malwapa ka moetse le kgomo di le 5 mme ke solofela gore ta re mo ngwageng 5 e tla ntshetsa kgomo di le 10. Ke ta di tlhokomela thata ka re ga ke a nyalwa ke jusa bana ke tsenya bana dikwele gore ke tsona di tla nthusang ntha le lengwe la sekwele le a ke na le mathata gore bana ba ta shaba ka mashi tala e gwele kwa motse wa ka nase ka kgomo ja masisi re a molebo wa tautuna wa rona ka re file kgomo yana ke itshakgaletse poe gore ke to thabolola kgomo jaaka ka yona ke ya moeji ya Brahma ke itlhokomela ke loka tshimong pele re twele.
Tiro e ke kgatelopele mo maitlamong a puso a go nonotsha maiteko a bomme le go ba neela dithata tse di ka ba kgontshang go nna ba tsaya karolo ba popota mo go tsamaiseng itsholelo ya lefatshe leno. Se se diragalang gone ha se supa gone gore ha bomme ba tsentseng le bogo teng ba tshwere teng mollo wa tuka go a bonala gore mme dithata di tla simolola go boela mo go bone ka gore tsagela se se tona ke go leka go tutisa itsholelo ya malwapa go simologa hela ko ba ko tlase go ithelela go ba ileng gore ba na le dithata mme sone se ke bokao jwa gone gore ditshwetso dipe dithulaganyo dipe tsa puso ha re ntse re di dira re tshwanetse ra se ka ra tlogela bo mme ko morago ka gore ha go a supagala gore ba ntse tota ba tshwere ka diatla. Bomme ba bangwe ba kwetse bontlhabongwe jwa madi a 35 million pula a neng a ntsheditswe tiro e ka go rekisetsa puso leruo fa ba bangwe ba ne ba duelelwa ditirelo tse di farologaneng. Ba ne ba kgothadiwa go dirisa lenaneo le lešwa la thuo le tlotlo le mo go lone bomme ba segetsweng seabe se se hapegileng gore ba tsene ka dipalo tse dintsi letlege mo mothuong mohama o tlhabololwang go nna mengwe ya metswedi ya itsholelo ya lefatshe. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe. Fargatela pele ka dikgang tsa rona mo palamente wa kgaolo ya Okavango Rekheni Kapinga a re weletsa go bona seemo sa thuto ko kgaolong eo sa tokafetse gore bana ba kgone go nna le bokamoso jo bo botoka. Re Kapinga o buile se fana le kola dikolo tse di potlana tse di dirileng bontle mo ditlhatlhobong tsa lekwalo la bosupa ngwa go fitileng. Tiny Tsukudu a na le tumisang ke latlhilwe ba re rulagantse pego e. Dikolo tse di potlana tse di dirileng bontle tse mo parlamenteng ga neng a di lekola di akaretsa sekolo sa Kajaja Primary, Kathiana, Ncamasere, Chauga, Ikoga, Chukumuchu le Gudugwa Primary e le tsela ya go tiisa baithuti moko. Mo parlamente a bela dikolo tse dibuka supa fa e tla nna tiro ya ngwaga le ngwaga go ba rotloetsa go ntsha maduo a mantle. Ha o eteledi pele o tshwaragane le PTA le botsadi, you can produce amazing results. This is the result ya tshwaragano. This is the result ya teamwork. This is the result ya gore wena ka bo wena hela deep inside yourself. Mo ba go bitsa ba re intrinsic motivation. If that intrinsic motivation is inside you, ha gona space se se konte se le gore se ka go itsa go bona maduo a mantsi. Le fa go santse go na le tlhaelo ya ditamelo ko sekolong sa Ncamasere boeteledipele jwa sekolo jwa re seo ga sa tshwanela go ba kgoba marapo mo go ntsha maduo a mantle. Sekolo se mo kgaolong ga sena ga gona photocopiera ko gore re photocopy ga se re pega motho dilori a tsamaya go kae ga go batla go photocopy mme kana se ga gona dibuka go ra gona space se teng gore matšhara ba role mme tsa ka re ke batho ba batlang maduo ba role bokete thata mo ile go botsa ga ba itse ba ka ira jang tota bana ba modimo gore maduo a bana ba tshwaretsela gona a le teng le ke sa re gore ga ke ba leka ba tana tse ba iteka a le ngwana nnete umpieno tsere nako ya go ta gore lemoga le rona mo Ncamasere Primary ke re go ra ke re ngwaga o re ta ba le kopile timi ya rona e ga gona mo go twing ra le bana re kana hela barote isu ke lebogela matšhara teng ga ke ba re lebella gore ga ra rutega ga ra dira eng mme hela timi e ngwagao e tsa ke le 90 re tamo tsa mo parlamente o kgothaditse barutabana le ba go tshwara ka thata le fa ba ka berekela mo dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo. O ba kgothaditse gape go tshwara ka thata le ntswa dinako tse dingwe ba bereka ka ditlamelo tse di sa lekaneng. Lekgotla la Save Wildlife Conservation Trust le a mangwe a simolotse go leka ka metlhale yotlhe go jesa le go nosa dikubu tse di fitlhelwang mo mafelong a nang le komelelo. Se se tla jaana jaaka diphologolo dingwe tsa naga di simolotse go utla manokonoko a komelelo. Matšha le dinoka di akaretsa ya Thamalakane le Boro mo kgaolong ya Bokone Bophirima di tsweletse ka go kgala ntateng ya leuba le le bakilweng ke seemo sa El Nino. A re utlwa Mpho Aaron.
ba Safe Wildlife ba re ba nnile le seabe mo lenaneong le e le tsela nngwe ya go thusa le go araba sello sa bagolwane ba kgaolo ya Bokone Bophirima go nosa le go jisa dikobo tsa kwa Ngaraga tse di neng di simolotse go tshwara ke diretse ntateng ya go kgala ga letšhaleo. Ba re ba tla tswelela ba jisa dikobo tse di kwa Ngaraga ebile ba setse ba ntšhwafaditse didiba tsa Water First tse 2 go leka go tshela metsi mo letšheng leo la dikobo. Se se diragalang hana ke gore noka e ne ya kgala ga se ke go goroge metsi a mantsi a tshologang a tswa ka ha delta reng ka kwa, mme dikobo tsena di ne di simolola di gobeya di batla go tsena mo motseng. Yaanong ra kopana le ba motse wa Ngaraga rata ra ipotsolotsa gore re ire yang gore re hokotse kamano ya dikobo le motho le metsi ya ne di le mogone a na simola go hokotsega ka jalo di simolla go lwela lone le hilo le leng gore le mo go tsone. Ka jalo re ne ra hela re lemoga gore a re tsenye di borehole be re ta re khona go di tsenya one maranyane a letsatsi re khonne go ta go rekela dikubu tsena di feet dijo ra di jesa malajote ka gore go sa tlo gona le bojang bo ka di jesang. Le fa go ntse jalo Professor Joseph Mbewa wa Okavango Research Institute o gateletse fa batho ba tshwanetse go itse fa phetogo ya loapi e le teng ebile manokonoko ya yone e le one a simolotseng go bonala mo dikgaolong ka go farologana a akaretsa leuba merwalla ga mmogo le mello ya naga. Climate change e ra gore go ne le low rainfall, re similar receive low rainfall especially from Angola, from the Angolan highlands. What it means is gore the delta will start shrinking. Dinoka ta ba di khala, and ha dinoka di khala ya lo go sena metsi, that's when we'll start seeing le tsone diphologolo di na affected, le the vegetation in affected. Le bona batho ka sebelebele ka gore batho ba rona ba itela gore ba ja tswi kwano ba tshwara dithapi mo nokeng. Go solofetswe gape gore metsi a elang go tsweng go lefatsheng la Angola a ela mo nokeng ya botete monongwaga a nne botsana. Noka e ya thamalakane e rala maungi e ne ya ela bathaya ka ya go pehela. I think e heletse ha e kgagana le ang habele ya botete so metsi a ba sa gorogi thata a ba sa gorogi le go tsanoga tota ga a goroga, and I think you have seen gore go tsanoga right now go matatanyana. Usually Chanoga area is always this area lo go ithala metsi le mantsi throughout the year. But ba ya ko ka mekoro ba reng bojanala, but last year they didn't receive the water. This year we are hoping that the river should be flowing into Maung in the next month or so, but metsi a kotase. Mo nakong eno metsi ao go bolelwa a simolotse go anama le makgobokgobo a Okavango Delta le Moremi Game Reserve, mme a solofetse go goroga mo Maung kgwedi ya Seetebosigo e le fa gare. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Motsana wetso ka mahatlangu a itsiwe ke moegami a re dinele Edwin Mashiakgomo ena a re neye tsa metshameko. Tla tšegoleboge senamphatshwana sa morwadi a kgosi mothwetso madume dumela tšetla tšephutholotse diphukaletse tše phailela madume go lona ka lerato tšere a re gatere gatoga fa ya pile gapileng teng ka tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metsone tsa re setlhopha sa Police 11 se setseng se remilwe ke selepe sa magagane mo liking ya Botswana Premier so okeditse mathata a Nico United a go falola go wela ko liking e ko tlase jaaka se ne se ba faphakano tse 2 go elengwe kwa Lobatse Sports Complex Maabane. Maduo a beile banna ba se lebe phikwe mo maemong a kotsi a lesome le bobedi a re bone matlhasedi a motshameko o kong e palonyana e sa tswang go feta motho ka re has been punching below his weight. How can tetella go dirisa lereo la se bona Nico United kgwele tswela ga e tsongone oni go sena ope yo bona nnomo go yone la ga e kgabaganya mo legare ga re tshameke ya mokgontseng jalo mphatlele a re bone Police 11 ka thaseleng wa gape ba tsa kgwele ba tlopinya kgwele kiele ba ya tajalele toa kgoleo
hela police 11 bone ba se ba thasetse motshwara dino o dule mo dikoteng bona ba ka bona sengwe police bona phele ke ele se kwai. We played well the first half, but we should have wrapped the game. We missed a lot of chances, and then second half they came to us. We make mistakes. Our goalkeeper made a mistake, and then they punished us. But all in all, the games were too tight. We played many games within a short time. That's why second half, I think we have a bit of fatigue. The story of our lives has been always, creating chances, not even getting a single goal. But today, look, after being in a critical situation now, 1 or 2 goals, you can ask yourself where has been this thing. So it's a tough one. So one would say relegate Ile, yes, because we never know what happens. But otherwise, after the BDF game, I thought to these guys, sometimes you play for your profession, you play for the club, because once you drop your head and go and play the remaining games, out of contention and embarrass yourself by losing all the games, it will be very bad for your CV and obviously for the club. Morago ga go notiwa ke Township Rollers ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa ligi ka mafelo a beke basireletsi ba ligi ba gape e leng baeteledipele ba yone mo nakong eno Jwaneng Galaxy ba tla jela nala se se mo maemong a bobedi Gaborone United mo motshamekong wa beke ya bo 20 le bofera bongwe o tla tshamekelwang kwa Lobatse Sports Complex gompieno ka nako ya boraro a re utlwe Katlego Kgakole. Mokatisi Morana Ramorebodi o tlhalositse fa basimane ba gagwe ba tlhaloganya botlhokwa jwa phenyo jaaka ba farologangwa ke ntlha tse pedi fela le se se mo maemong a bobedi sa Gaborone United. Ramorebodi a re ba ya go lwa ka gotlhe mo ba nang le gone go bona dintlha tse tharo go tswelela ba le mo tshiamelong ya go kuka sejana fa paka eno ya bokhutlong. Mo nakong eno le ga Saripala Dinaledi ba santse ba le kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 61 tse ba di boneng ka phenyo di le 12 maleka a 4 le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong ye le 22. Phenyo e ka bona banna ba go toropong ya Jwaneng ba atolosa ketapele ya bone kwa setlhoeng go nna dintlha tse 5 fa pele ga Direts le Mapalestina ba ba tlhomaganeng mo maemong a bobedi la boraro. The Reds mo letlhakoreng le lengwe ba tsena mo motshamekong o ka moa o kwa godimo morago ga go nota Orapa United ka nngwe le nngwe go lefela mo motshamekong wa bone wa bofelo. E fa go ntse jalo mo ya go lele ba itse fa phenyo e ka bona ba tlhatlhogela kwa setlhoeng sa Loko ebile ba sia Galaxy ka ntlha ka ba tla bo ba dira tse 62. GU ba setse ba nositse dintlha tse di 22 kgatlhanong le tse di 27 tsa Jwaneng Galaxy. The Money Machine ba ba batlang ligi eo ka matlho a mahibidu morago ga go kgapelwa ntle ga kgaisano ya Orange FA Cup ke sona setlhopha sa Jwaneng Galaxy kwa di-quarterfinale mbeke tse pedi tse di fetileng ba mo maemong a bobedi ka dintlha di le 50 le bofera bongwe tse ba di kokwantseng ka phenyo di le 10 le bofera bobedi maleka a le 5 le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 20 le bofera bobedi. Game, it's a big game, it's a category A plus game, It's in the hands of both teams that are playing on Wednesday, to be honest. We both control our destinies, so it's just up to both teams. Whoever wants it more will get it. But I tell you what, we were always coming from behind. We were always the underdogs. We made our ground, and here we are. We can't ask for any other more opportunity or the scenario to be the way it is. So we are ready. We are ready for the game. We will go all out. Mo metshamekong e mengwe ya laboraro Morupule Wanderers e mo ntong ya go tila selepe sa magagane mo maemong a bo 13 e tla amogela Security Systems kwa Phalape Stadium fa SWA Flamingos e tla jela Masitao Kanala kwa Dinaledi Academy Stadium. 11 Angels e duba nthankga mo maemong a borai a 14 e patelesega go fenya motshameko jaaka ba tla ba thulane le Traffic mo motshamekong wa Francistown Derby kwa Obetitani Chulume Stadium.
Stadium. Township Rollers e le yone e lwelang botshimega jwa paka eno e tla bapolana le BDF 11 kwa Royal Area Stadium. Se sengwe se se mo mathateng a selepe sa magagane sa Holy Ghost se tla lwela dintlha tse 3 le Matebele FC kwa VTM Arena, mme metshameko eo e tla garelwa ke wa Orapa United e tla bonye etetswe ke VTM FC kwa Iteken Stadium kwa Orapa. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. mogolwane wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation a gisanang kurwana a re kgaisano ya Howard University International Tour Volleyball Tournament e tswetse lekgotla leo mosola ka e file batshameki le batsamaisi ba volleyball monogae sebaka sa go rutana motshameko o le batshameki ka bone go tswa kwa Howard University kwa America. Katlego Kgakole o ipoeletsa seboaboane. Kurwane a re ba itumelela go bo ba Howard University ba akareditse lefatshe leno mo thulaganyong ya bone ya go tsamaya le mafatshe a Afrika ba kgabagana maele le botsipa jwa motshameko o. A tlhalosa fa seo se tla thusa go godisa motshameko o monogae le mo kgaolong ya Afrika ka bophara. The biggest take home ke yone di technical expertise hela motshameko hela mo lebaleng ha o ka bona ka ha ba tshamekang ka teng ba go bontsha le bona re ke ba tshameki ba sele go se se go godimo se gore le bone ba ka dise ba rena go magae ha ba lebile ka bongwe ba ta go bolla gore this is what we've been looking for. Le tsone di player hela di tshameka ya no ta bona ntse le bone hela ba supa gore no ba nya go le gontsi mo moeteledipele wa lekgotla la Lesotho Volleyball Federation Tlhapane Tshetlo ene o tlhalositse fa itumeletse gore ba Botswana Volleyball Federation ba ne ba laletsa setlhopha sa Lesotho sa Lepereng Volleyball Club. A tlhalosa fa seo se tla neela batshameki ba lefatshe la gagwe sebaka sa go godisa kitso le tsamaiso ya motshameko o wa volleyball. Inviting the Lepereng Olympic Africa Center Volleyball Club after seeing it perform in Lesotho in CAVB Zone 6 Club Championship. They performed very well and she was impressed with the girls and she invited them to come and join this beautiful initiative that they are doing here. Happy these people ha ka batile yana ga sore ba focus ya ka batile mo tournamenteng ba na le mo go teng di clinics mo di international clinics engwe go bokamoso junior engwe ne ile ko le duma ile re tswa go ntse tseno go ba lebile la sports from ko moding kwa go tsena gone ko godimo sore ba iteba gantse tsone team tse di go godimo o ka bona ke batho ba nyoretse gore ba le rona na go ngwe re le go ngwe hela mo di rankings tsa volleyball mo la hasenga bophara. Tswa mo Gaborone kgaisano ya Howard University International Tour Volleyball e tla leba kwa Francistown go ya go rutuntsha ka botsipa jwa motshameko wa volleyball kwa sekoleng sa Matters Bay pele ba leba kwa lefatsheng la Zimbabwe ka mafelo a beke. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Mothetso di amogele di le kalo Phiri o rile ga bosegangwe la ka mosokile lengwe. The moment we've all been waiting for has finally arrived. It's the DBS Roadshow Season 2 finale, and the top 5 artists need your vote to stand a chance to win an opportunity to work closely with me, DJ Fresh, while signed under my record label, Big Dog Productions, for a year.